Pozdrav dobrim ljudima. Nismo se dugo čuli, ali kao što nakon svakog nevremena dolazi sunce, tako će se na ovom kanalu opet objavljivati edukativni videi. Kao što vidite, učit ćemo web programiranje. Prije nego što počnemo, ovi tutoriali su namijenjeni početnicima. Nije bitno ako nikad niste čuli za HTML. Budite strpljivi, naučiti web programiranje je vremenski zahtjevno. Ljudi godinama izrađuju web stranice i dalje imaju šta učiti. Zato se nemojte frustrirati ako ne shvatite sve iz prve. Držite se one poslovice, ponavljanje je majka znanja. Učit ćemo HTML i CSS. A šta su oni, sad ću objasniti. HTML nije programski jezik. Općenito, programski jezik dozvoljava nam da opišemo neku vrstu procesa koji nešto radi. Nasuprot tome, HTML je način dodavanja strukture i značenja tekstu. On je osnovica web stranice. Na primjeru kuće on bi bio temelj, zid, greda i tako dalje. Šta je CSS? CSS govori pregledniku kako da prikaže HTML na stranici. To bi bila boja teksta, veličina teksta, razmak između redova, animacije i druge stvari. On je prisutan u svakoj modernoj stranici. Na primjeri kuće to bi bila fasada. Šta će vam trebati? Za ovu seriju tutoriala ne treba vam puno. Tekst editor u kojem ćemo pisati HTML i CSS, nije bitno koji, ja koristim Atom i super je. Web preglednik sigurno već imate, preporučujem Chrome, samo nemojte koristiti Internet Explorer. Njega mi je dosta samo dok instaliram Chrome kad se ruši Windows. I, što je bitno, treba će vam želja za znanjem. Šta ćete imati nakon ovih tutoriala? Nakon što proučite sve tutoriale, možete izgraditi svoju web stranicu iz praznog dokumenta. Nju ćete znati urediti uz pomoć CSS-a tako da je ugodna za oči. Imat ćete jak temelj za daljnje učenje. Ne želim sad ovaj video previše dužiti, to je sve. Čujemo se, Filip tutorijaši.